Tala Fou o tala mai Ausetalia. Ua whaamautino mai e to o walusun walu tangata Ausetalia lo ngā lue nei le whainga malo o iei nei, e sa idia se a wala saunga le mumo i la tawia lo i tutonu o Gaza, e to i fo i saunga le mumo iei whanua. O le whamtaranga ni minista o le vai papo Ausetalia i le so Penny Wong, mo ta uai o lo o whiutanga i nei, masui o le ofisa o le vai papo Auseraelu ma ai kupito, whaamautino le anga i se mai saunga le muo i la tawia mai Gaza. Na ta ua foi le minista o tangata Ausetalia i e peila wa foi o tangata o isi atunu oro i Gaza e le mawhai o nanga i ese mai. Sa toi wha marusia i foi ma le wha amtaranga le minista i tangata Ausetalia o lo i nei tutonu a le panona wala ngā tatau lava o nanga i ese mai loa. Pa mai le minista o lo i papolenga le malaiva a lele i Beirut e ono tapunia pe awhai e te tele pe a fianga o le taua i le panona ma i uina whaawhainga tai una wha o atu se whasoaswani le malo i tangata Ausetalia o lo iei lea tunu. Lo iei whaamtau e i uina o ane ve singa nei i le panona le fo ilo o liputia i le so na amata nei se bevesi le vao sui o le Hamas ma vai ngā awa Israelu. E fōringa wale tau no se tūranga le leitala noanga tau whawhatawa inga sa whaia le vao Ausetalia ma le Unia Europa. Pe ona whaelo mai e le minista o whatawa inga Ausetalia Don Farrell. O tūranga le lei mo le mawaina o ano manufasi mai Ausetalia ma puipuinga mo oloa mai le atu Europa, mo ripoti o nisi o tūranga sa avea manu i tau i tala noanga na whaia ai tu e lua i Iapani au whaangasono ai le whonutanga le G7. Mo ripoti sa to e wha maamulu ni minista o whatawa inga Ausetalia mai tala noanga le mta upule nei, ma waia whaeloa le ato e wha wau pia whiutana inga, ma le wha moe iei lava se aso, o le asai ni ai se marienga e wha maria i nai tu umai lua. Mo ta ua le ripoti se finangalo le EU sa wha pia e sa auni lava le komisi e wha wau tala noanga. Whai mai o tala noanga fo ina whaia ia Ulain e sa wawari e sei fo i Ausetalia, ma le taunu wai se wha i unga mautu. Whai mai a lātou e le lava le avanolo o tu inane mo Ausetalia i maketi le atu Europa. Whai mai walaki le whasau ina mai o se urungari i tala wau mai pulufana na tawhana atu ia i la ua i Kilo Lodge i le tui mātua me le pone. Pa mai le 9 News, o lo whanga soro nei su e ngā leo leo ma o lo ta ua e fōringa o se vevesi i le vao se tasio i la ua na taua awhia ma sana pa anga sa iei mua e mafuai. Ta ua e whapeo se whale na tawhanaina ma whaleanga le ta avale a se tasio i la ua o lo o awhia na mata upule nei, po le tau le fitu le tae au na leilana ta whanane ai i la ua iei whafuane o le whale i Turin Place. O le ipotia na sosora ese le to rua le ta avale pe amare se lau mita ma le no fuanga na iei a se so atu ai ma seisi ta avale sa whaapaka i le ala tele. Ma o le mori maua nisi na iei lea teimi na feana le to tele o tua o iono o le whaalongoina o le pāpāne o whana. O lo iei manu anga le li e tolsuru tausanga pe ta eula na paanga e tolsuru tausanga e le i whamanu nia. O nisi li poti o ta ua e tolsuru tausanga o se li ua poina mai Kilo Large o lo sosoa ni suenga ma le teltonunga o le leo e masani uma i lato ia. E whasa pulu whātau sanga na matua, o staseri na mawalo na tino maniu i whapuane o se poloko units i le tu sisifo o sini le whae unga na vaiaso, wala awa nei leo leo i Homebush West. Ta wele li potia iei manu anga tu ngā i o naulu sa tonga fitia e paramedics a na mariwa i lava i lea no fuanga. O niso suenga wa mai a whaatino ina wailuai e fōringa na a fia i se whaalamlawe na lave se ta vale a le i tu wane le e ana le ta vale. O whaeloa suenga leo i se whale i le tae ana nafi i Chester Hill, ma pue mai ei maseri e tolu fitu tausanga a venatu le ofisa o leo i Bankstown mo suenga. Mo ria le tangata nei le abita avale whaatamala o mafua ina maniu, ma le abita avale matautia, ma le tu wane le ta avale le teimina tupuai le whaalavilave. E le ima whaiona tala i tua, ma le asoe tura iai le whaamsinonga i Bankstown. Ma le tana muri wari iputia le whaamawao Eddie Jones, ma le tofu whaia onga le Wallabies, ma wali iputia le Sydney Morning Herald, e iai le isi marienga ua maua le ri whaia onga, ma le anga ese ai ma le tūlanga e peona iei nei. Ta weli potia la la taiva Ausetalia o nisi si la fiera nei mata upu sa whaiani ala tau whamtaranga i le Herald wa iei se marienga ua tau nuu iei tala noanga Jones ma le Rugby Australia a ele i mai asainia pepa. O le maasina taluai sa ripotia i le Herald e iei ni tala ua maua whaatau le tala noanga a Jones ma sui le lakapia Iapani ia avea mawhaia onga ulu le latau au le tau sangafou. Na te ena Jones ia whamtaranga ma whaatuma wina i pēla na unanga i le lakapi Ausetalia.
Ona sutoru tausango Jones na whaamaro mai le England Rugby i a te semataruai, a sa waisui tūranga i a Dave Rennie le awa le Wallabies, i a le whato a whaamae ana na kon karate alo i a le rua whelus fitu ma le Rugby Australia, a lo whataria nei la se whaamaoningo i a whaamtananga o mawe le so e whaapea ua whaamamae. Tala ia le Radio Samoa mai Ausetalia i le neifo yaso.